أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد عبده ورسوله. خوشكو براي برومت ازي ايرو جوارا بچند دقا بحثا اولياء بكم طريقات شيخ از بحثا دوی مجاری دا لگورا دبن رونایا قرآن دا بچند دقا بحثا مجارا طریقات بکم اولیاء بکم شیخ بکم تیش معنی اولیاء قبط القرآن مزدك معنی کیوی هیا قد تعالی جیرا معنی کی دانیه ناوروکی کی دانیه لگورا خواه ناوروکا اولیاء دانیه تجه کریه لگاوا تو لدرورای قرآن گوا تو لناوا ملتا لمجارا اولیاء مزدك آشیخا مزدك طریقاتا مزدك دو تشتی جسدی سد زده هفدونه قد تکلی اولیاء کو دجوا که دا طریقات و شیخ دجوا که دا توپلم دا هیا او اولیاء کو خواده دا قرآن دا باز کری سدی سد زده هفدویا تناقضات و ناکوکی که مزن دنافده هیا هر وسا کارو گرن تفگر و لون طریقت آنا جسدی ست زد دین خود تعالی زد دین اسلامی علاقوان و دین اسلامی به هفدو تنهی طریقت جماعت هنک دینی نحمو ام بویجن جسدی نودو حشتی وی دینکی لگورا منفعت طریقت جوای کا خواه تو ام بردی خواه چکری خود تعالی دو قرآن دا دبیجن نا دبن پیشی مذهبه که چما انسان خواه محتاج دوینه پیوستی پی دوینه حوجه داری پی دوینه هر لطفل طریقات کی ببه چما الا گره شیغه کیوی هبه وان انسانانا لمنتاليتا وان لعقليتا وان لفكرا وان لباوريا وان قابا اميزه دكن دويج بانا انسان هاني صالحا انسان صالحا ولي خادينا ام اجبو خاطركو وانا من نزي خادي بك دكن نابرا خو خادي تار دك واسطه يعني ام انسان گنهكار و شيخ و ولي و اولياء غوث قطب نظام قطب غازي نظام چيه وانا ما نزیک خواده دکه لوما ام چنبان جنبان شیغانا وان طریقتانا لوما ام منتسب خواه ایدی وانا حیز دکن شیغیمی ام دبردسی وان توبه دکن و ام ترن و دریج بو خاطری گو ام نزی خواده بوش بو خواده تر اف تشتی کو حتی نها تشتی کو حتی نها من گو فلسفه طریقت صوفیه آوان طریقت شیخ و ایرو جسدی ست ضد قرآنیه خود تعالی دویجه دو سوره اعراف آیت سیده دویجه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دوی گلی باورمنده گلی مؤمنه گلی مسلمانه تشتا کو جربی و جوار دا کتی قرآن لبيبيا هر اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم تشتاقوا جربي وجورا دا كتير بيوي هر ببن تابي فيا تطبيق بكن او جي قرآن بيروزا دبي ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون دبي جبري الله لبي تو وليكي دنر هون شقوا كم ببيرتين تين شقوا كم تفكر دكن بيراخوا خدا تعالى دبيج قالي انسانا قابا هم مسلمان وايمان بماني هاتيه وايمان برسول ماني هاتيه ودمي تشتاكو جوارا داكتي ببن تابعي فيا لبي فيا هرن فيا بخوينن فين بك لحدا وتطبيق بك جبلي الله جبلي اكوش خدا داكتيه الله نبن لپی تو ولی کی دنرن تو دوست کی دنرن اب آیت قرآنیه
گودوی مرف دوست تا ولی تا خودیه تا خدان تا رب تا مولای تا غوث تا قطب تا هر تشتی تا sadece Allah bu. Le şeyhu van şeyhana van tarikatana çımba em bevejin insan tarı lpeyvan tarı o dve benizki xode bik. Gavatul Kur'an-ı mezedik vazifa u halu hareketi ku tarikatu şeyh anha dik farqa ki denabera vanu müşrik-i Mekke'da tüneye. Müşrik-i Mekke ne kafir bun. Laura bu Xwedê bawer bun. Gava te got Xwedê heye tu nabin Müslüman. Gava te got peygamber bawer dikim tu nabin Müslüman. Divê tu li gora Xwedê kitêba daxistî bawer bike li heyeta xwe tetbiq bike û tu rêça peygamber de here tu hîna dibin Müslüman. Müşrik-i Mekke de got Xwedê heye. Dugo erd û asman Xwedê şîgir, rizqê me Xwedê de deme, baranê Xwedê dibarîne, dawî Xwedê li kıyamet ratkı Xwedê dawî li dunyayê tînin tê. Temamê baweriyan bi Xwedê hebû. Lê ji ber ku Lat û Uzza duhet putê mezin bû di Mekke'da wê wextê da, heykelê însanê salihê beriya wan jiya bûn, insanê baş bûn, insanê qenc bûn. Van insanana alîkadê xelkê dikirin, malê wan hebû, zengîn bû, dewlemend bû, qencî xêr dikin, diriya Xwedê de xeldat, Kebê av dida wan, alîkariya wan dikir, xwarin dida wan. Ev insanê baş bû, gava mirin, müşrik-i Mekke rawû resmekî, heykelekî, pêkerekî, putekî ji wan re çêkir, got Lat û Uzza her çiqa miribe jî, lê resmê wan çêkir, û got vana salihê Xwedê ye, insanê weliyê Xwedê ye, qencê Xwedê ye, em bi wasta van Lat û Uzza xwe digînin Xwedê Teala. Terîqetê ana jî tev wisa ye. Sofî û müridê ku mecbûyê xwe naxebitînin, İslamê nizanin, teslîmê em bivêjin cehaleta şeyh û terîqeta bûne, divê ji şeyh men nêzîkê Xwedê dike, weliyê Xwedê loma ter wê dirê. Em şaviya zanin Xwedê Teala divêje dema di dema İslamê da em bêvan Yahûdî û Xristiyanê ku bûn Müslüman, Xwedê Teala divêjin ku mesela pêxember divê ku hûn li pê şeyh û em bê rahib û ehbarê xwe diçûn, tiştê ku wan helal dikir, tiştê ku heram dikir, hûn pê wan diçûn, wana got na me vana dikir navbera xwe Xwedê Teala. Ayet divêje وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Ew insanê ku di demra beriya İslamê da, ew ku ji xeynê Xwedê Teala ew Lat û Uzza û em bivêjin put û senemê ji xwe re dikirin weliyê xwe, ma ne'buduhum. Dugam ji wan re ibadet nake kî. Tu ji terîqet û sofî ana jî bipirsin, em ji şeyh re ibadet nakin, em ji Xwedê re ibadet dikin. Lê İlla liyuqarribûne ilallâhi zulfa. Em tenê terin van Lat û Uzza, van put û senema, ji bo ku me nêzê Xwedê bikin. Ji bo ku têkê nabera me û Xwedê Teala, em însanê gunehkar in, evdê qûlê gunehkar in, ji bo ku vana me nêzê Xwedê Teala bikin, nêzîkê Xwedê Teala bikin, lo me em terin cem vana dikin nabera xwe Xwedê Teala. Çi ferqa müşrik-i Mekke terîqet û şeyh û mirdê ana heye? Evana jî awa gişt herin ba şeyxa, ba welî ve weliyê Xwedê Teala'yê, ga şeyx dike derket giş destê xwe girdi keve esas sürüşê, serê xwe berjê dikin, şeyx weliyê Xwedê hat. Tu çawa zanî weliyê Xwedê Teala'yê? Şeyx xwe xilas kirî tu vê weliyê Xwedê Teala'yê. Tu nizanin mêrik mütekebbir e, bi fexr e, bi kîbir e, em bê taxût e, zalim me çî, tu çi zanî weliyê Xwedê Teala'yê? Anca Xwedê bê ev weliyê min e. Gava te got şeyh weliyê Xwedê Teala ye, sedî sed te bawer kir, wê şaxê tu xwe dikir şûna Xwedê Teala wî kevj dikin. Lawra welîtî, şehîd bûn, münafık bûn, tişteka qelbî ye. Anca Xwedê bizan kî münafık e, anca Xwedê bizanime, tenê Xwedê zanî kî münafık e, tenê Xwedê zanî kî şehîd e, Xwedê zanî kî ewliya ye. Gava te got falan kes münafık e, ava te xwe kir şûna Xwedê Teala te qerar da.
لا تو بقلبي نزانه خادي بيد زانه مريك بجديبا برجور مسلمان جي قركي برجر منافقه مريك جبو خاطري شان شوهتا دنيا شو شراتي كوشتن تو شاوز كار بي افكس شهيده تو شاوز كار بي افكس ولي خادي تعالى لي بحسن زان حسن زان اوا ام دبيجي ان شاء الله فلان كز شهيده حسن زان ان شاء الله فلان كز ولي خادي تعالى ان شاء الله فلان كز مربكي مؤمنه وهكي درنا ام بقلبي صنا نزانه مشركي مكه دغو ام مجموعه عبادات نذكر جلات عزاره ام تاني دچو جبوكو او منزي خدي بك انها طريقتي انا مشركي مكه دما مكه لا تعزه همان تشتكي قفرنا براوندا توني ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لي خدي تعالى دنا براوندا روجا قيامتي تشتاق تدا كتن اختلافي لهم ناك خدي تعالى دنا براوندا حكم بك هر وسط دي خدي تعالى ام بي دنا برا مداج حكم بك دنا برا مداجي اف كسي کو وان طريقتنا آماده کرنا بسد هزار مريدا ترج بوكو شيخ ونزي خدي بك ام جدي اvan نريا راس طريقت اسلام دا تون ريا راس نه طريقت ايروهن بارقاتن جبوكو اسلام راستي حقيقي ام بي ني ميدان خال اسلام نه دار به طريقت انسان د خسين يختدكن واشترى بفيجم بخرافة ببدعة بتوبة نزانة بذكرى إنسانا ريا إسلامي جرا فيربون الراسته إسلامي دور دخي إسلام نه أو تهر توبة بك تدفج عراقي برده تدفج دزيه برده اشترى بفيم تهر شخورة ذكرى بقو سري خب حاجينو لدوشي خاره بري مرو دزيه نك باشه مرو عراقي بنخو باشه مرو ارون ابنكشن باشه الإسلام أو كتعاول بالطاغوت بف كافر جرى تعاول طاغوت إنكار بك لا إله أواد بي قاعد تقول لا إله تو تمام إله سخت ردك إلا الله تو إلا الله تشخيري معبود بالحق الله لتمام طريقة الجماعات إيرو طاغوت ردناك نزن طاغوت شيء طاغوت شيء شرك شيء نزن جرى إنسان بس شركينك لا رب خو بونو مشرك insana dikin şirki jiboku insana bıkı şirki çiş desteği vantı dıkı. Bala xabidi insan terba şeyh jibo xatiri ve nizki xadi bıkı. Gava ashaba teze bu Müslüman tu gelo acaba xadi dure em bıkırın. A xadi nizik em dengi xadi nizm bıkı. Xadi Teala du Sure Bekara ayeta 186 deveci وإذا سألك عبادي عني يا محمد قبع عبدي من برسا مشتكر فإني قريب أنزكم أجيب دعوة الداع إذا دعاني أز برسيبا هر دعا كارك ددم قبع دعاج ما بك أز برسيبا عن ددم فليستجيبوا لي وشاغي أوجي برا إجابتا ديني ما بكن قبول بكن وليؤمنوا بي برا إيماني بمبينو برن لعلهم يرشدون جبو هيفداكو او ريا راس هرشادي بفين بجا دفردا انسان 1500 كيلومتر تره هر جم شيخ كو شيخ ونزكي خدي بك يا خدي تعالى دبي از نزيكم نزيك البرتم تشما لبار خو الجم خو الكلك خو جو خدي على كاري ناخذ كو نزكي خدي بف تو شما 1500 كيلومتر 2000 كيلومتر لوتوبيز صارت و حول 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 تر مال الشيخ جبوك من نزقي خدي بم شيخ زيارتك اهلي خديه جبر خو بخوازه تو شما شيخ دك نابر خو خدي تعالى مثلا خدي تعالى ايات يا دبيجه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد امجي انسانا جتامار دلوي شاه تامار دي تركي دبيجه تفسير دي تامار دلي من او تامار قالن دي كو دل بي وغريدا يا جو ام بيفيجن دل لغوراوي تامار قالن دجي خدي تعالى دي اجتامار دلي ته نزيكتر تما باش شما تو جوي خدي نزيكتي لجتا نزيكتر تيه تجي على كاري ناخذ بعبادتها بالنميجي بعبادتها بتطبيق کرنا اسلامي بخواندنا قرآني فهم کرنا قرآني تو شما خنزي خديناك شما تو 1500 كيلومتر
تاره کو تنزگی خواده بکه تو چهر زانه و اهل خواده کو خود نزگی خواده دکه جبروی مشرک مکه و لات و عزا وزیف و لات و عزای مشرک پوته ده مکه دا بریا اسلام دا وظیفه وان چه بو وظیفه شیخ آنا طریقت آنا جسدی نود و حج وسایه و حتی ورد شرکه دانا وانا دین خود تعالی جخلکه را ناویجن وانا دین خود تعالی kesinlikle jihadiyara navejin. Çi divêjin? Sadece insan bitiştî puç û beredeyê dixapînin ku şeyx ve nêzê Xwedê dike hûn divê terîqata hanê nadane o şeyx roja qiyametê ji wara şefaetê dike se berpirasgiratê ye nizanim çi bitiştê xurafo bîda insana dixapîne. Ji ber wî hinek însan wê bibêjî maqey weliyê Xwedê Teala tune belê weliyê Xwedê Teala heye. Lê weliyê Xwedê Teala ne şeyx û sofîk û ana behs kiriye. Ew behsa xwe dikin Xews û Qutb û Difir û mîna Süpermen û ter qorê herbê dike ter Qibrısê herbê dike em bê sivê ter mescida Heram li mêj kis êvarê tê em bê İstanbolê li mêj dikin radin ter Diyarbekir li mêj dikin evan ne weliyê Xwedê Teala evana tevbir û derewin. Peki Xwedê Teala çawa behsa weliya dike? Sûre Yunus ayda 602 603 divêje ela hişar bin inne ewliya Allahi bêguman weliyê Xwedê Teala la xawfun aleyhim tirs ser wan tune natirsin ve la hum yahzenûn ewana mehzûn jî nave xemgîn jî nave tirkî divê üzülmî jî nave. Çi wextê? Roja Qiyametê. İnsanê ji Xwedê bitirse İnsanê weliyê Xwedê Teala natirsin. Li vê dunê de jî natirsin, di axiretê de jî natirsin. Pekî ala pêxember netirsiyane? İsa aleyhisselam gava Bizansiya lê xwastin lê xwe bikuje reviya, tersiya, xweşû ve şart. Her wisa Musa aleyhisselam gava Firavun re hat pêşa hev, Firavun re hat hember hevdû ji bo ku sêrbazî re têkeve hemberiyê. Ku Musa aleyhisselam tirsiya ku gopal destê xwe bavê ku bekî min gopal avet nebû mer. Ne wisa ye? Yani tima pêxember de tirse çima welî natirse. İnsanê ku weliyê Xwedê Teala be gava mir ji mirinê natirse roja Qiyametê natirse. Lewra di dunê da li gora bîr û bawriya xwe jiyayê emelekî qet û baş kirî û ji bo ku xatirê ku mirî ji dunyayê dûr ketî ji vîya re jî mehzûn nabe, ji vîya re jî xemgîn nabe. Belki veli kine? Veli kine? Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Veli ev kesî ku iman anî hatin teqvedar. Her mü'mine ki iman ew gora Kur'anê tikûz bi rast bi durust bi. Teqvedar ma'na ew helalê Xwedê pêk bin xweş heram dûr bixe. Bizane bi ku ez berpirsim. Berpirsim ku emrê Xwedê helalê Xwedê pêk bînim ez berpirsim mes'ûlim heramê Xwedê ter bikim. Ev mana teqvedar. Her müminekî vî ev bîr û bawerî hane ev fikr û hezlê hane pêre be weliyê Xwedê Teala ye. Welî ne ew ku ew ku difire mîna Süpermen ter qorê herbê dike ter Qibrısê herbê dike ter nizam kulmêj dike. Ji ber wî gelê Müslümana ji terîqeta ji van şêxa dûr bisekin. Terîqetê ana hezeka şirkê ye. İnsana dike müşrik. İnsana ji dînê Xwedê Teala dûr dixe. Şeyx tu carî ji wara tewhîd negotî. Tu carî ji wara behsa şirkê nekirî. Tu carî behsa tağût nekirî. Behsa hukmê Xwedê Teala nekirî. Sadece hûn ter wê zikrê xwe bînîwere, werda bînîwere, şeyx têxi bîra xwe, eşta xedme bikişîne, bira şeyx bîra we da be, şeyx tikina bira xwe Xwedê Teala. Tenê meriv ibadetê ku Xwedê di Qur'anê da bas kirî mirov bi wan ibadet da tenê nêzê Xwedê Teala dibe ne bi şexsan, ne bi weliyan, ne bi ewliya, ne bi Xews, ne jî bi Qutba. Kurman ji divê jî destê şeyx paşî neke, şeyx ne Qutbê razî ye. Tac û tilisma serê şeyx tev keda destê sar û tezî ye. Ji ber wê van şêxana mala xelkê xirab kirî van terîqetana li mala xwe bisekin tobe bike. İcab nak şeyx kî ku tobe didite. Şeyx kî ku tobe didite. Her wisa vana sofî û mürîdê dînî ne. Her wisa welatê me da sofî û mürîdê layık û sekuler jene.
سروک و سرور ولات خلق و مسلمان ای کو لایق و سکولر ای بدین و لایمان به ایمان مرید وانش هنه او جی گوتنا چر مرید ام صوفیه لسر ناب دین هاتن خاپاندنه به تسبیح و شاشک و خشت ام به ناو دین هاتن خاپاندنه اوه دنه ناجی ام به مثلا لایق و سکولر دا سروک و سروری کو خلق و مسلمان هر گوتنه کیوان تشبیه نبه وک آیت قرآن نه لگل کسی گو پارتی شوپینه او جی یا مرید بدین و به ایمانن هر دو طرف جی لسر ملت روشتادا نابی بی بلا و مصیبت ده ام جی مریدی در که سروک تبه پارتیا تبه رئیس تبه چد و کیفا و گاوا گوتنا و نه حق به نه راز به لزد قرآن بدید بنا سرگو بخه تر بکه رد بکه لور روژا قیامتی تا چه دستک دابه که و چه قتل کربه چه زراکاری کربه چه فایز حلال کربه چه آرق حلال کربه چه مال خلقی خوار به سخته کاری کربه به دستک تکری و توی ارتاق شریگی وی ظلماویه تو فقیری برنگازی دجی در رای خدای اوجی دسته که رونده رسه که هنگف دای و مال و ملک دنیای تقل و مقرب که دخواه دنوا پرو دولار دا دگیوزه و روز قیامت توی شریگی وی گنیویه جبر وی عقل خوب سری خو خدا تعالی عقل چکری که تو من شیخا سروکی خو پارتیا ریخستنا شاو پاشا لگور عقل خوب کار بینواره نه به مرید کسی دین خو نفروش جیوا خو دین خو نفروش میدا خو دین خو نفروش سیاست مداره دین خو نفروش ایمان خو نفروش پارتی و ریخستنی لایق و سکولر. صلاح و رضا حرمت.